hamagara abaririmbyi bose, aba baririmbyi bose, aba nk'ababigabo ba konditeri bakera n'aba basaza, abantu bose bari bazi kuririmba, mutuyobore. Abantu bose natwe tutazi je wombwira ngo ntere indirimbo, ababwiye amateraniro ngo mutahe noririmba je nyine ndi mucumba, ariko si aba bagabo bose n'abapasiteri bari abapasiteri bagira impano yo kuririmba. Duhuze indirimbo, iki kirere cyuzure zagufasha kandi bizakwereka ko umunezero wo gutunga abana no kugira abana atari wo finale. Umunezero wo kwitwa papa, umunezero wo kwitwa mama, umunezero wo gutunga amafaranga, umunezero wo kugira izina rikomeye, umunezero wo kugira byose umutima wifuza, atari wo munezero wano kwisi, atari wo munezero uri finale. Kandi umubabaro wo kubura abana, umubabaro wo kubura ibintu, umubabaro wo gusenga ntusubizwe, Imana yabonye kuko atari wo mubabaro nyuma y'ibi bihe, nyuma y'aka kaga, nyuma y'uyu mubabaro, nyuma y'ubu buzima. Haleluya. Igiterane cyiza Imana yateguye, niko bimeze. Nkunda igitero cy'indirimbo cyane zivuga ngo abagabo bararutanwa. Icyo gitero ndagikunda, kiza kigaragaza abo turi bo, kikagaragaza imbaraga z'Imana iciri. Abagabo bararutanwa kubera ko turi mu maboko y'Imana isumba byose, igira imbaraga kurenza abantu ku rwego urenze ibitekerezo byacu. Ijambo ryawe riravuga ngo mu bibaho byose duhore twishima. Iyo bimeze gutya turabwirana twese, ariko kandi dufite abo twerekezaho ba nyiri bwite, Evera Gedeo umuryango. Ikintu kimwe gusa coshobora ihari no gushima Imana. Yesu ashimwe. Nuko gushima Imana birimwo ikintu gikomeye. Harimo kumanura Imana ikaza mu bantu. Gushima Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana iba mu mashimwe. Gushima Imana ni ukuyikingurira ikaza mu kabano, kandi iyo yahageze ibyari ibibazo biza bihinduka ibisubizo, ibyari bigoye biza bihinduka ubuhamya, byaramarira bihinduka ibyishimo. Ariko iyo yahageze izihagera iti ni ukwishima. Yesu ashimwe. Nuwo umuti w'uku kuntu twashobewe, umuti w'ibi bibazo w'aka kazitiro tutokwikuramo, ni ugushima Imana. Kandi tukayishima tutishimye. Yesu ashimwe. Tukayishima tutishimye kuko nditwishima. Ariko umuti ntuzunywobwa ari uko kenshi uryoshe. Siko bimeze. Umuti si amata. Umuti si amata. Amata niyaza aryoha, nubwo aryoshe abantu bose ntibaza bayanywa. Ni imiterere y'abantu. Umuti, hari umuti uzubiha, hari umuti w'umuravumba, hari umuti urura. Ariko kubera indwara umuntu arwaye,
baza bakubwira ngo shinyiriza. Iyo mvuga irumvikana? Shinyiriza unywe, shinyiriza unywe umuti. Hari igihe umuntu aje kwa muganga bakamubwira ngo sinzingira nindutira, twavuganye ejo, bambwira mubyeyi, yego, yambwiraga umuvandimwe we waherutse kwitaba Imana. Murumuna wawe, mukuru wawe, murumuna we, buriya hari ico numvise kuvuga ngo bakubaze nabi, bakabona uracyafite ikibazo, ntibakemuye ikibazo, ariko baravuga ngo turasubiramo, kandi nidusubiramo nditubaga twamuteye ikinya, turamubaga gutyo nyine, turamatwatira nk'abaye batema igiti, tubage, dusatagure, tumenagure. Urababara ariko harimo gukira, harimo agakiza aho hantu. Urababara ku rwego rwa nyuma rw'ububabare, ariko muri ubu bubabare ahari hovamwo gukira. Ko byagenze nubwo atakize, n'abantu kubera ko bashoboye, bakoze ibyo bashoboye, birangira nanone adakiza, atashe yitabye Imana. Ariko umuti Imana yabwiye Aburahamu ngo urafata umwana Isaka, mutware ku musozi, kandi uragenda uzi icyo ugiye gukora, uramutamba, ugenda ubitekerezaho. Ntabwo ugenda ugiye mu matembezi, ntabwo ugenda ugiye kuruhuka, abanyagisagara bazi ibyo bintu cyane. Ntabwo ugenda mugiye gusura inka, ugiye gushinja umwana, nurangiza kumushinja inyama n'imituri n'amagufwa ubirunde ubitwike, niko gutamba. Aburahamu ntiyishimye, ariko niko Imana ari yavuze. Kuyishima, hari igihe tuyishima twishimye, ariko kandi umuti w'iri jambo muri iki gitabo, hari igihe tuyishima tutishimye, ariko bikavamwo umuti. Haleluya. Niko byagenze. Kuyishima ni ukwikingurira ikaze. Ibyari ububabare, kuko niko twizeye, ibyari ububabare kubera muragira ngo wa munsi amasanduku 10 yari imbere ya Yobu, yari yishimye? Nukuri ntiyari yishimye, ntiyari yishimye, ntiyaranezerewe. Ariko mwibuka amagambo yavuze, yaravuze ngo navuye mu nda ya mama ngize gute, nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'isi ntaco nambaye, izina ryayo. Haleluya. Nuko iyo mikro barayifata bayisingiriza umugore, nyire mama, ngaho nawe ugira icyo uvuga. Yarayishimye cyangwa ntiyayishimye? Ntiyayishimye. Muzamusoma ibyanditswe, ntibyamubereye byiza. Ariko kurya ikiriyo cya Yobu cyari kirangiriye hariya, imace yarayitsinze, igitego neza yaracinjije. Kubera ko gushima Imana, hari igihe tuyishima tutishimye, ariko kandi hari igihe tuyishima twishimye, hari igihe tuyishima twabyajije, hari igihe tuyishima twatsinze ku ishuri,
hari igihe twishima twabonye visa, hari igihe twishima twubatse amamodoka, hari igihe twishima twabonye promotion, hari igihe twishima twungutse, hari igihe twishima twasaruye. Ariko kandi ntitwishimira zo gusa, n'igihe twarumbishe abazi ibyanditswe. Haleluya. Ari igihe twishima, igihe twishima twapfushije, tuba Satani abatsinzwe. Satani abatsinzwe, kurya tuza tuvuga ngo Satani yaratsinzwe, kurya ni ukuvuga nyine aba yaratsinzwe. Ariko kwitsinda neza tukayandagaza ni igihe twishima, igihe tutishimye, tukayishima tutishimye, tuba tubwiye Satani ngo tetwa, ceceka. Haleluya. Duhuze indirimbo zose, nyimbo za kumshukuru Mungu. Hajya wa muririmbyi yavuze gute Kiswahili ngo zinaja mbingu zote, nyimbo za kumsifu Mungu. Duhamagara baririmbyi bose, aba baririmbyi bose, aba nk'ababigabo ba conducteur bakera n'aba basaza, abantu bose bari bazi kuririmba, mutuyobore. Abantu bose natwe tutazi je wo mbwira ngo ntere indirimbo, ababwiye amateraniro ngo mutahe noririmba je nyine ndi mucumba. Ariko si aba bagabo bose n'abapasteri bari abapasteri bagira impano yo kuririmba. Duhuze indirimbo, iki kirere cyuzure gushima Imana. Haleluya. Hanyuma turaba tuzanye Imana muri urugo. Imana irazivuga ngo niki cyabaye, niki cyabaye, tuyibwire ngo dore ibyabaye, kuko uyu mubabarira wuze. Imana niyo yateretse umunezero n'ibyishimo by'umwana mu mutima w'umuntu. Umwana, umunsi ngira umwana nibwo namenye umwana icyarico. Ubu ndabyumva cyane. Abasiribateri nubwo twobigisha mukaja muri Harvard muri Amerika ngo niyo university ya mbere, cyangwa mu Bwongereza cyangwa mu Butaliyani, tibo bigisha umwana ngo mumumenye. Umwana aza uzumumenye ariko wamukikiye, kandi umwana ntaba kwibere, umwana ndaba mugongo, aba mu bwigobeko iriya bwo mu mutima, iriya ni umwana aba, iriya pfo, iriya mu mitsi, ahantu niho umwana aba. Oya ahandi ndahaba, aba mu marangamutima, aba mu byishimo, ahantu. Nicyo gituma akakurwa bene aho hantu muzamutabaza nyiribihe wahamushize, kuko sitwe twahamushize, siko bimeze. Nta muntu wamuteretsemo, niyo yahamushize. Izo uburyohe n'ubwiza n'uburemere bw'umwana. Hanyuma iyo yishaganyije, iyo bigenze nk'uko uzagenze mu rugo rwa Revera, tuzatubwira, tuzatuja gukomanga ahandi uwamushize, tuzatumubwira ngo wewe ibintu byishaganyije siri kwizabaye. None ni wowe gusa ufite uwo muti nyakubahwa we, ngwino turebe. Ikamanuka nifite icumu no kumura bene icyo gisebe, bene icyo gikomere. Haleluya. Duhuze indirimbo, duhuze amajambo, duhuze ibihimbano by'umwuka, duhuze ibintu byose zo gushima Imana. Iki kirere cyuzura indirimbo. Haleluya. Mushake sonorization itayikorora, mushake sonorization. Aha turi kuri tere ko turasana na Satani. Satani azanezezwa cyane no kubona hari umwami
hari ahantu yinjirira hanyuma agaca abantu intege agaza n'umwijima mu bizera bataba mu mwijima agashira abantu mu kajonjobero agashira abantu bagatitira kubera ko iki kintu kiza gititiza, iki kintu kiza gihwereza, iki kintu kiza kibabaza. Umbwire namwe tutabaye abanebwe bo gutekereza, mumbwire iminsi tumaze muri ibi bintu, uru rupfu n'uwa mbere n'uwa kabiri n'uw'ijana n'uw'ibihumbi n'uwakangahe, ariko ikiza kikubwira ko iki kintu giteye ubwoba n'igihe kihageze abantu bose kiza kibagisha. Haleluya. Muze mushake mikrofone, mushake sonorisation, mushake amabuye yogira icumweru muri mikrofone, turirimbi. Niturangiza dushaka amagambo tubwire Imana ngo Mana we watanze uriya mwana. Bwana sifiwe. Tubwire Imana ngo Mana kanami mokozi wangu ikuzoteza maisha yangu. Turirimbe. Niturangiza dusenge mu magambo yo gushima Imana. Turirukana urupfu, turama turushorera, turwinjize muri Tanganyika. Hano mwegere Tanganyika, turusezerere, turuvindagaze uyu muryango, wongere uzane mu ibyishimo. Haleluya. Ibyo birashoboka, ariko bishoborwa n'ikirere twujuje indirimbo zo guhimbaza Imana. Bwana sifiwe sana. Ndabyibuka ikintu kiza kikwibutsa ibindi. Umunsi Claude yitabye Imana, Claude muri Alara, uramwibuka Bishop? N'abantu mwe yitwa Claude Mwambutsa, ise Diane na ba Trezoro n'abana ba muri Turu twabanaga muri Alara. Hari umuntu vuga nkanje ku rugero, ariko niko Claude yari ameze. Jewe ubwo rwanje ndi sabune, ndi minerevare y'abana, ndi umunyu, ndi umugati wo mu gitondo, ndi ibintu byose. Buzabuca mu gitondo ngasohora, umugore akaja guhaha gutyo. Niba Imana yahaye gutunga umuryango, Imana izibishiramwo nawe ugashogora. Claude niko ameze. Afite abana batari bake. Bene uwo muntu yapfuye igiye isabuni azamavuga ngo none ni Imana yagazishira naje igakura hariya bikagera mu muryango. None ibintu biragenda gute? Umuntu cyambere azarizwa nuko abuze umugabo, kumugabo umubiri Imana yatoranyije. Cya kabiri ukamubura kubera ko izo bintu byose ubuzima usanzwe niwo bzasokagamo, ni Imana izibinyuza. Ukavuga ngo yanzirira zibse, hagiye kuba umuruho ukomeye wo kubaho. Wa munyu wa buri munsi, ya buri munsi, yahuzu ya buri munsi, bya bintu bya buri munsi vahi, niko ibintu bizabigenda. Amaze Claude yakoraga akazi, yagiraga akazi keza kwa muganga. Claude aragenda, turahwera twabanaga muri Alarme, tugahwera tugahembuka. Claude aragiye, twareba umuryango w'abana 7 8 asize bose b'incuke bangana, nta wohe ku wundi. Umumama wahabwaga buri gitondo, turarira turihanagura. Alarme iraza, come to Jesus iraza, bangoma bacaza bibi. Hallelujah. Turirimbira Imana, turambira ngo wa Mana we, come to Jesus iraza.
abaririmbyi baraza turaririmba, abayumbe bose barahura, tugira iyinga ryose iminsi 7 tubwira Imana ngo kaze. Ico kirere cya Kicukiro yapfire Kicukiro niyo baririmba, tukarara turirimba. Roma aratwigisha n'abandi bakozi b'Imana baratwigisha, icyubahiro cy'Imana kiraza kirinjira. Kirinjira mu bantu, urashira indakatira, ibintu bihinduka, ikirere kirahinduka. Mukakorode arakenyera araririmba, ashima Imana, turaramya, turahimbaza, Mimara curanga akaririra kuri sente. Hari igihe Mimagaze agira muri sente akarira sente karuba yacuranga urukinto kizikaza zinyerera, ararira turaririmba ngo nimbona ngeze mu ijuru nta mibabarikiriye. Haleluya. Araririmba bayaya bararirimba n'ababitanga n'abanyamazayiri, turaririmba turavuga ngo nimbona ngeze mu ijuru nta mibabaro. Amaboko vuge ngo shimwa mukiza. Turaririmba irika mu butaka, irika mugore wa, irinjira ubwiza bw'Imana, turabuterura turabujana neza, burinjira muri Mukakorode. Ubu nyine Imana yamire mu buzima. Haleluya. Mukakorode yigisha abantu indirimbo ziramya Imana, zazikurura Imana. Umwijima urupfu ugashira, Satani aho yari yinjiriye tukahazinga, tukahubaka, tukahashyira isima, tukahashyira isonorization. Ninde ushinzwe sonorization hano? Iki ni ikiriyo cyacu twese. Mushaka izifaranga twaduse dutanga izindi, tuzane sonorization, turirimbi twatewe. Haleluya. Ego noko iminsi mike ubuzi tanga uburyo Mukakorode abaho abana. Ubu umuhungu we ngo ni Bishari, n'ujya mwana wundi mukuru Trezor, n'abagabo bafite amamodoka, bafite abandi bagiye muri Amerika, abandi n'abagore n'abana beza. Trezor azamatwara imodoka, Diana akayitwara muri Amerika. Ubu buzima baza Trezor azavuga ubuhamya bwase ati yararumitazi n'abayumbi n'abakristo, ubwo abakristo bazinjira mwishuru gushima umukiza. Haleluya. Icyo kintu turakimanura, aba ari cyo dukoresha, niyo ntwara turirimbe indirimbo zire, apana indirimbo z'amaemosi, apana indirimbo oyaye, n'indirimbo z'umwuka, umwuka w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nicyo twe tubwira Imana ngo kaze. Iyo yahageze ibyapfuye bizabigira gute? Bizabizuka. Iyo yahageze ibyari umubaba bizabihindura ibyishimo. Urugo rwa Korode rwararemetse, ni rwiza, rusa neza, rugaragara neza, ibintu byose ni byiza. Kubwira Trezor ngo se yarapfuye, azababazwa nyine nuko se yagiye, ariko ibindi ubu wamunyu nayafu n'ibindi byose birahari. Haleluya. Nise w'imfuzi niki n'abapakasi, kamvugira ijambo girasosa, mwana wa data. Niryo sengesho turakora ubwo buryo bwose bwo isengesho rishima Imana, isengesho riramya Imana, apana isengesho ry'amaganya. Oyaye. Nubwo tutishimye, uwo gushima Imana si ngombwa ngo twishime. Hari igihe tuza tuyishima tutishimye, uwo ni wo muti umubabaro tuba twagize. Uko niko gukira. Cya kabiri, Yesu ni umwarimu mwiza cyane. Haleluya. Yesu bagaza bamuhamagara ngo mwalimu, kubera ko yari umwigisha, yagaza yigisha. Bene data, Yesu avugira ijambo
yaravuze ngo ntimuhagarike imitima, ntimuhagarike imitima. Kubera ko iryo jambo yarivuze nuko yarazi ko ahatushize imitima, aho dutuye naho guhagarikira imitima, niho yadusize. Ntimuhagarike imitima kubera ko iryo jambo, kuko iyi si azi ko ari ahantu nawe yageze mu kashamba k'Getsemane arawuhagarika, aravuga ati ibintu birakomeye, ariko aravuga ngo ntibibe uko shaka, yiyambaza mu ijuru. Kandi murebe Yesu burya ari igihumbi, aravuga ngo aha ibintu byahindutse amazi si yayandi, mugani w'imvugo za aya, aravuga ataha reka mpamagare ubutabazi ijuru riraza ngo subizwa mu imbaraga, ngo aje kuvuga. Aravuga ngo ntimuhagarike imitima kubera iki, kuko yarazi aho dusize. Haleluya. Bene data, iyi si iyi si nitubabara kuko tubabaye, Pawulo yaravuze ngo nimubabara ngo ntimukababare nk'abadafite ibyiringiro. Nitugerwaho kuko twese ni ibyacu, titugase naho isi yatuguyeho, titugase naho tutagira Imana, kuko turi ahantu nyine baza bababarira, turi ahantu baza. None bo gukubita uri muri gereza ugatangara cyane ngo bagukubise, bagufashe ukamuta ngo wese ukubigenze saho nyine bazafungira amapingu, bazogufungiremo amapingu mu wawe ntibazafungamo. Bo kuboha amaguru n'amaboko bagutwaye iriya kera kwa Mawazo kigihe cyakera cyo kwa Mobutu bagazafata umuntu, mwibuka ingene bagazabikora nk'abantu bakuru. Umuntu bagazamufata gutya urashaka ngo bakwese uri afande se nyine, uri mu gihe cyo gufatwa gutya ukagenda utikije amaguru, bagukubita uri muri etape yo gukubitwa, nuko aho uri naho gukorerwa ibyo. Warwaye turi ahantu ugomba kurwarira ngo wapfushije, uri ahantu nyine. None se tuzorwarire mu ijuru? Hoya. None se tuzorwarire mu ijuru? Hoya. Tuzokubitirwe mu ijuru? Hoya. Ahantu tugomba kubo, tugomba hahandi turi ahantu umuntu aza kabundi faranga tazi mu ijuru nyine. Na urashaka ngo bazozigutware mu ijuru? Hoya. Niba gutwara ifaranga uri ahantu nyine bazazitwara ntibazishura. Niba kuroga uri ahantu nyine bagomba kukuroga, niko bimeze. Waza kuroga adizo. Aya. Aya ndibaza baro. Turaha nurira n'umugabo nagukubita uzumenya naho kukubitira nyine na. Tugatangare cyane ngo bagoyaye uraho gukubitirwa nyine. Nugira accident ugakuguru uri ahantu nyine hara izi modoka ni imihanda iba mu ijuru. Oya. Uri ahantu ho gucikira amaguru. Imibabaro ariko Pawulo avuga ijambo rikomeye ngo mbonye imibabaro y'iki gihe. Haleluya. Ngo kidakwiriye kugereranywa. Turi ahantu tugomba kubabarira, turi ahantu tugomba kuririra, turi ahantu tugomba kurwarira, turi ahantu tuzadufatirwa na malaria. Ariko aravuga ngo muri iyo mibabaro yose ntimuhagarike imitima. Ijambo rikurikiraho ngo mwizere Imana naje munyizere. Hari urugo dutegereje tuzojamo. Mu rugo kwa data hari amaso.
abantu bafite amafaranga reka mbabwire umunezero w'amafaranga ni mwiza. Si mwiza ba ni wowe wa mbere ntawe wo gisobanurira undi. Faranga nuwa mwisi Imana izo gufaranga ntukazibure. Munezero w'ifaranga ni za mbere, ariko siyo finale y'umunezero, siyo umunezero w'ifaranga siyo finale, siyo rurangiza. Umubabaro tubabarira kuri iyi si si wo mubabaro, si umubabaro Imana yatugeneye kuri. Ufite umunezero wabyajije ibyo byose Imana yaguhaye ugashima, si wo munezero wa nyuma. Oya, mwisi ni kigeugewu, ni ikirere kiza gihinduka. Uyu munsi biza bizamuka, ejo bikamanuka. Si wo munezero, si wo finale yo mwisi. Oya, umubabaro wo mwisi si wo mubabaro wa nyuma. Ibi bintu hari umunezero. Yesu yabwiye abantu ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana naje munyizere. Mu rugo kwa data, haleluya, hari amazu. Ayo mazu yaba twari tuzi umuntu utazoja muri ayo mazu, niyo twari dukwiye gukorera ikiriyo. Tukaza tuje iwawe twamenya ngo tureretswe uyu muntu ntazoba nta nzu yiwibayo, twama tuza tugakorera ikiriyo, kuko uyu munsi nimba bitabaye ejo bizoba. Wowe utazoba muri iyo nzu, uzoza uhindagura urebe neza ku inzu nawe wizeye Imana kandi ugendera kuko ijambo ry'Imana rivuga. Nuko ariko imibabaro yo mwisi n'agahinda ko mwisi nditukakiteho cyane ngo kadukuremo ibyishimo Imana yateguriye abayikunda. Haleluya. Aravuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana. Muryango mwiza, ntimuhagarike imitima, mwizere Imana. Mu rugo kwa data hari amazu menshi, hari amazu, hari abize. Yobu ni urugero rwiza cyane rw'ibyanditswe. Yobu ni mwiza. Imana hari igihe igerageza imiti. Nasomye ijambo ry'Imana rimbwira kuri Yobu ni Satani wagiranye ikiganiro n'Imana. Bagira ikiganiro, ni ikiganiro gusa bagiranye, barahambanwa. Satani aravuga ngo Imana niyo yamubanje, iramubona Satani ngo yari yaje gushengera mu bana b'Imana. Iramutse wabonye Yobu mugaragu wanje hari igihe Imana yirata abayizera. Twebwe umuntu ukaja mu kibanza ukibaza ngo iki kintu ni ikinyabaki, iki kintu ni bwoko ki. Ariko hari urugero Imana igiye gutangaho. Ariko urwo rugero rw'Imana ugahura n'ibibazo, ugahura n'intambara, ugahura n'umuntu atazi. Satani n'Imana bagirana ikiganiro. Imana iramubwira ngo witegereje, wamubonye Yobu? Namubonye. Undi atese Yobu uzurinda guhera ku inkoko ziwe zirarinzwe, haba n'agace ndikotwara muturagumwe aho inka ze nuko abana be ntuvuze. Ibintu byose bye bihora muri protection. Sinza ngerayo, sinza nkoraho. None umbwira ngo Yobu kikugushima niki cyo niki? Yobu yoreka gushima. Aramubwira ngo yego ico wenda zoshoboka, ariko tubwire ngo biriya bintu namuhaye hari uburyo bimukuyeho muri wowe kurateke nkuko nicyo ushatse kumbwira. Urambwiye ngo ntamutse mbimukuyeho ntiyonshima, ariko aramubwira ngo yego cyane ubimukuyeho biragaragara ko hari icyo hinduka.
imana irabimugabira, iramubwira ati rwose genda ndabiguhaye mbigushize mu maboko. Mwabantu mwe turi abantu benshi hafi ya twese twavukiye mu ikanisa, nubwo abari hano bose atari ko bimeze, ariko hafi ya bose ubutumwa bwiza bwarakwiriye ahantu hose. Yobu nyuma y'ibyo bibazo na bya byago, uzi kwinjira wicaye uri umukiranutsi w'Imana, umutima wawe ntacukurega, uzi neza ngo uza wicara ukicara ubana n'Imana nk'uko Imana ibishaka, apana wowe nk'uko ubishaka, nk'uko Imana ikaguha amanota 10 ku 10 ko mubana neza, igahora ikunezererewe mu bwami bwayo. Ariko ibintu byamabigira ngo papa umuntu akamaza ati abana, igitangaza cyabayeho ngo abana bari mu nzu ngo umuyaga w'Imana uraza umutingito wamubazinga bakundukirwaho neza, barashira bapfuye bose, amasanduku 10. Mwabantu umunezero wa Yobu, ibyishimo bya Yobu, kugubwa neza kwa Yobu ntabwo byari birangiriye kuri bariya abantu 10, abahungu 7 n'abakobwa, ntabwo byari birangiriye hariya, ntabwo byari birangiye ku ntama no ku nka n'umutungo wose Yobu yari afite. Naho rero umuntu soza inyigisho yanjye, umuntu wese bene data, nicyo gituma duhora tubabwira ngo mwihangane, iki gitabo kizobe mu bugingo bwanyu. Hari igihe inkumbiriza, igihe cyose umuyaga, igihe cyose ibibazo, igihe cyose akaga kakugezeho, kuko Imana ntiyokwemera ko tubabazwa bigezaho ngo birangiriraho. Oya, ahubwo biravuga ngo nitugera mu bwami bw'Imana izafata igitambaro, abihanganye muri bya bibazo, muri ya marira, muri ya gahinda, izahanagura amarira ku maso yacu. Tubabwira ngo mukomere, turirimba indirimbo ziramya Imana mu rugo kwa data. Haleluya. Mu rugo kwa data hari amaso, mu rugo kwa data hari ibyishimo. Nubwo imibabaro y'iki gihe, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ibi bihe byose bigoye, ibi bihe byose biruhije, ibi bihe byose bigoye imitima yacu, ndababwira ngo mwubake mu ijambo ry'Imana kugira ngo ibihe by'imibabaro, ibihe by'agahinda, ibihe byo kubura abana bacu, ibihe byo gutandukana, ibihe bisa n'ibi nuhura nabyo, kubera ko ijambo ry'Imana riri mu bugingo bwawe, rizagufasha kandi rizakwereka ko umunezero wo gutunga abana no kugira abana atari wo finale. Umunezero wo kwitwa papa, umunezero wo kwitwa mama, umunezero wo gutunga amafaranga, umunezero wo kugira izina rikomeye, umunezero wo kugira byose umutima wifuza, atari wo munezero wano kwisi, atari wo munezero uri finale. Kandi umubabaro wo kubura abana, umubabaro wo kubura ibintu, umubabaro wo gusenga ntusubizwe, Imana yabonye kuko atari wo mubabaro nyuma y'ibi bihe, nyuma y'aka kaga, nyuma y'uyu mubabaro, nyuma y'ubu buzima. Haleluya. Undi jambo mu Bakorinto ndarikunda cyane, 15, Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 40. Uravuga ngo uko twambaye, ndagira ngo tuwasome taga handebere. Abakorinto ba mbere tuharangiriza, Abakorinto ba mbere 15:40.
hari uwahabonye 15:40. Hari imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi. Haleluya. Ukiraho mukozi w'Imana. Subiramo. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru, hari imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Amen. Hari imibiri yo mu ijuru. Haleluya. Iyi mibiri yo mu ijuru ibaho, n'imibiri yo mu isi ibaho. Imibiri yo mu ijuru ni umubiri tuzambikwa kurya Yesu yazukanye. Ni umubiri utazapfa, ni umubiri utazarwara, ni umubiri utazarira, ni umubiri utazagira igihungabanya. Hari imibiri yo mu isi. Haleluya. Umenye ko mu mibiri yo mu isi harimo kurira bijya navugaga, harimo no kubabara, ariko kandi hari imibiri yo mu ijuru. Soma kuri 49. Usomera kuri 49. Gira soza. Havuga gute? Kandi kuko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara ishusho y'ijuru. Haleluya. Twambaye ishusho y'ubutaka. Ishusho y'ubutaka niyo shusho yo gukorera Imana. Ubu butaka twambaye ishusho y'ubutaka. Ni ubutaka Yesu yafashe, Imana yafashe ubutaka, ifata igitaka irakibumbabumba. Ariko aravuga ngo uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'ijuru. Umunsi umwe, igihe kimwe, uko twambaye ishusho y'ubutaka, ibintu bizahinduka, twambara ishusho y'ijuru. Haleluya. Yo jambo ndakunda cyane. Zarimo uko twambaye ishusho y'ubutaka, uko nyine uyu mubiri wawe, uyu dore wirebe. Nigeze guhabwa ijambo rivuga ngo Petero yandikira bene wabo, arabareba abona bitaye ku mibiri cyane, ishusho y'ubutaka bawitayeho birenze urugero. Arabandika ngo uko mbareba imibiri hanze mwarawurimbishije cyane, izahabu nziza za shenete, amasaha yose ku isaha, amafaranga yose ibintu arababwira, arabareba abona bitaye ku mubiri cyane, uyu w'igitaka. Ariko mana we, kirato cyose kiza ufite ifaranga, Imana iguha ifaranga. Ikintu uzu umugabo umwe ni inshuti yanje agira ifaranga, twaza tujana mu iduka, akama isogesi akayigura $30. Isogesi aho costume akagura ikositime $1, amake ni $1,000, ishati $300, 200. Ati yewe, iki ni igitaka gusa wawushiraho. Ndashaka kumenya ayo uzushira mu giseke mu ikanisa. Hariya kuba pasteri, hari uzushira hangahe. Arambwira ngo turuza amafaranga yose nakuye mu giseke. Hari igihe nzafata $100 by'amanyarwanda, akaba ari byo byaturo ryo kuvuga ngo dutanga amaturo, kama mfata $100, kandi ni kiba kingana gutya, kama jana bashira. Ndambwira ngo aho warabitoye. Imana itureba ikabona ikirato ni $300, costume $1,000 kwa mawazo, kwa mufana. Ishati $150. Isogesi tugire nka wa wundi nyine munyemari wanje $30. N'ibindi ni isaha
200 nono cyangwa 2000 2000 sayo byibura 2000 hanyuma ukabona yashize mu isapu ni 500 cyangwa aya marundi cyangwa amanyarwanda umuntu woshira kuri uyu mubiri ubuhagaze wabishira mu gaciro k'amafaranga bikagwa mu 3,000 by'idolari waje giseke cyo gushima uwabiguhaye ukashira amafaranga nta myaka ijana kiki gice uko mbaye nkibona ijana ryo ntitworizamo aho nyuma y'iki gihugu aravuze ngo ntimuhagarike imitima mu rugo kwa data nyuma y'aya mazu mureba hari ayandi mazu nyuma y'uyu mubiri hari uwundi mubiri nyuma y'ubu buzima hari uwundi buzima nyuma y'iyi mihanda yanditse mu byahishuwe hari iyindi mihanda nyuma y'iyi mibereho hari iyindi mibereho nyuma y'aba bami bo mwisi hari uwundi mwami haleluya nimuhagarike imitima yanyu mwite kuri uyu muntu w'imbere mumukunde ikiguzi cyose azabasaba mugikore sacrifice yose muzoyiteho sacrifice yose isabwa kuri uyu muntu w'inyuma uyu w'inyuma murabizi ingene tumukunda ariko turamukunda turamukanda bikwiye ko tumukunda niwe nzu y'uriya muntu dutegereje uzambara uriya mubiri wundi iyi ni inzu niko byanditswe bivuga haleluya nimuhagarike imitima yanyu nyuma y'uyu buzima hari ubundi buzima nyuma y'uyu mubiri hari ubundi mubiri nyuma y'iyi mibereho hari iyindi mibereho nyuma y'iki gihugu hari ikindi gihugu haleluya hari indirimbo nduti izivuga ngo hari umugwa mwiza cyane uri gutegurwa n'umwami Yesu niwo tuziberamo tumaze gusiga ibyago subiramo hari umugwa mwiza cyane uri gutegurwa n'umwami Yesu niwo tuziberamo tumaze gusiga ibyago tuzigira iwacu mw'ijuru aho tutazongera kubabara imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mw'isi haleluya haleluya nimuhagarike imitima yanyu oh haleluya mwizere imana naje munyizere mu rugo kwa data nyuma y'ubu buzima nyuma y'uyu mubiri hari undi mubiri nyuma y'imibereho hari indi mibereho nyuma y'aya mazu hari ayandi mazu nyuma y'iki gihe hari ikindi gihe nyuma y'uyu muhanda hari uwundi muhanda nyuma y'uyu mugi hari uwundi mugi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima mu gihe umwana wacu yatashe muri ubu buzima yambaye uwo mubiri titukababare nk'abafite ibyo byiringiro reka twakira umushumba bishop adusabire izo mbaraga murakoze cyane reka nsenge ariko mbanze vuge n'iri jambo rimwe muryango wa Gedeon mwihangane mukomere n'ukuri iyi si n'umubiri hari ahantu biza bidushira tudahumura ngo dutekereze imana kuyu mwana yapfuye ejo ku isegonde 2 abantu tukavugaga wari kungu imana iri mureka nibura ngo arware tugaragure duhebure cyangwa siko ndatangaje mwese
Imana izobarinde kugaragura abanyu muri bene uburyo njewe nabonye. Turaziranye urabizi. Kurwaza umwana wawe kurye wari ukunze uyu mukobwa wawe ukaza usigara usenga ngo mana ngwinapfe. Imana izobibarinde mwese abavyeyi. Ntihagire ahantu satani yo bapfunyika. Nimureke Imana yakoze ukwayo munezerwe tuzomusanga umwana wacu. Sibyo? Ibyo bintu mbabwiye ndabizi nabibayemo imyaka hafi 21. Nzasenga andi mayitaje ndayareka. Kaza nsengera abana banje kunda beza. Mana ngwino utabare ngwino. Bareke guteseka naje ngo nteseke. Imana izobarinde ico cago. Kandi mukomere. Mwihangane tuzomusanga. Mana ndagushimiye niko ijambo ryawe rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima ngo nibyo bitubereye abari muri Kristo Yesu. Ibi nabyo nibitubayeho turacyari mu isi. Reka tugushime kuko wabonye kuri ya mwana ejo buja kwira ari mu bwami bw'Imana muri paradizo y'Imana. Ibyo wakoze ibyo turabishigikiye kandi turabishima. None rero Mana yo mu ijuru uduhe gukunda aho yagiye. We ntakigarutse niko Dawudi yavuze. We ntakigarutse ngo tumubonera hano mu isi. Duhe kuba muri iyi si twitegura udufasha kwitegura udufasha kumenya ko ari twe tuzomusanga uwe ko atakigarutse. Humurizo no muryango w'umukozi wawe yahumurije benshi. Reka iryo humure ntarihishwe kakwa kundi wa muririmbyi aravuze ngo ubu naho nohishwa kuntabara ariko ndizeye kuzonjana kandi ukanshitsa. Fata ukuboko kwanje ungendeshe tujane ungeza heza kuwiteka. Mana yo mu ijuru ndasengeye aba bantu bose bari hano guhumurizwa n'iri jambo twumvise. Tiduhagarika imitima, uturinde guhagarika imitima, uduhe kwizera Imana. Tumenye ko mu rugo kwa data uwo twizeye harimo amazu menshi tuzobamwo tukabanamo n'abacu badusize bizeye tukazobana gutandukana. Humuriza aba bantu bose kandi ubagirire neza. Buri muntu wese ahaje jani humure ryawe. Ureke Mwami tunezezwe nuko waduteguriye aho tuzoba. Ndagushimiye ko byose wabikoze kandi kubikoze neza ni mu izina rya Yesu. Amen.